preko bilo kakve vrste umetnosti čovjek pokušao uspostaviti taj neki kontakt sa svetom i prirodom oko sebe i u sebi, pa eto tako sam i ja počeo da sviram iz tog razloga. Na ulici sam počeo sviram prevashodno zbog toga što ulica mi pruža tu slobodu da radim ono što ja hoću, kako ja hoću. A i volim ulicu. Ulica je jedan zanimljiv događaj i zanimljiva razmena snage duha i razmena sa okolinom. Ono što mogu da sačuvam sa strane, čuvam tokom cele godine, da bi jednom godišnje mogao da napravim tu neku zbirku svojih pesama i da građanima to na neki način vratim ono što su oni dali meni. Ima dosta tih bolesti na koje naša nauka i medicina nemaju odgovor ili su izuzetno skupe. Bilo je neki par tih akcija koji su bile baš onako šuvene, pa sam se ja uključio u to. Recimo, osjećao sam neku potrebu da pridonesem na taj način. I kad su bile isto one poplave, isto pokušali smo svi da pomognemo koliko smo mogli, pa i ja sam. Građani Beograda su vrlo, barem u svakom slučaju prema meni, darežljivi bili i pomogli mi. I meni je zadovoljstvo svirati u Beogradu.